Musesi ni mubeano ndo akwendea kwithiwa na itu nthini wa kilumkicha Uiiti muthenyani wa umuthi na topic yo muthi ni ulwa cancer ya prostate na indi daktari uyu naelesia ulwa cancer sundu yambia mundu atonyo manyata iyambia ukethia ni wosa matambia lama ilite ni waitwa ikanyaike muno musiaisia etho ina getauna ni we yuma ya ulalakawa no ibeta kuguba all right whether na cancer ya prostate kanela yambia Maumao moko biga Ngai ni ya Maumao wethia hata yalalakwa kwa umanga mitoke ila ni isa wanasungu anjensi ukethia tinu wa kilanda ndika 30 ni wathikuma we Maumao ukasete maingi byo no wathiuma atumamono ni ukuda Maumao wana omenga sete maingi betu no ikalango icio ko ikalende uyigwa nasu ni moka ingi uyithingi uyuma nyau tunini ko withia undu kwiwa uyenda kuthikuma na Maumao ala mekuma maina oceano ukewa mbuba yusie Maumao byo lakini wathikuma uyuma atunini ko irritation kana ulala kosu niwo tuma umanga na yesu ni dalili la nyau ya cancer ya mbubu ya nzia ya Maumao kana prostate gland kila kingi wa mina kuma nutaona thakame all right kawaida Maumao mundu ume maeleza na thakame ona imwe mundu mugena period kana ipindia mwaini maronda kathakame kanini lakini Maumao mundu maeleza na nyau na thakame ko uma Maumao mema seo na mogito thela yona thakame kana uyambia kuma yona bauma nyau thakame kwa tene na maithe ingi mana ube na thina na muno ita na nyau cancer Ngai ya Maumao kila kingi atumia moka na choka na ume moka na withia pina wa ume na weni wa thala ukethia wiwo tena went netho na went ndikata tungama nundu aitha jitha ya pini yanzi lenge ya nyau ya ume kila kingi utona kukwata lakini tingi mamo nao ni yoka ya sia Maumao ikapinga ingi na yokethia ndikata ukethia nduma isu nizo ndalili la mundu ithana ciana nyau ena thina ucio wa cancer Ngai ya Maumao kwethia no kumanga we Maumao maingi umau atomate uthela wa komodu ya mukamalambe wa 5 Maumao mena thakame na wethia tina pinya wa nyau pinya wa umena wenu yakata ni wanyiba isu ndalili la utona kwethana nacio etho ena thina ucio muzo thi wana daktari au thime au tabie kana itha cancer Ngai ya Maumao kana ni thina ungi yes ila waweta yulu wa kulala kwa na wambise na kwasa uma yake tau no betako ni kumaanisha kana be katalu nicho gitimo kwiwola lako yes you ona Ngai ya kwetha that ka cancer with ya nitaye kana yau nitakala tena yau ni kula kusioleka kuomo kwelo kikata ino kuema no sino la lako with kawaida Ngai sio da ile sungwa baadhi yolo sungwa ni tende unesa lakini wona weka cancer yeka makundu te timu with ya kale timu na makundu asini mamalala ka kwetha Maumao nimekwikara ukumanga na hiyo mundu atonya kwisia ni hata kwisia na cancer ya prostate kwela isi muno endo kapakuwe tu ni ngurangu leo na kwisia hata ukali opako we mundu ume no bai mundu ume ndilo opako bai mundu ndiko tawaje ninguta kwisia ndio geta ningi yuzi elora na kwisia na cancer ya prostate no bakuiwe ainzi yangi na bai mutumia kana mundu wete kala gyara kubakuwa wona ta ubakuwa chemicals ile tumanga ino ne vanisia kara nisia athela all right kundu zo kwata cancer ya nyao cancer ya Maumao no ndo abakuwa ko utu yamba kwa site ni tubakuwa ume on the cancer ya prostate kara ithele ko kila tukuya niki ni kana ithana weze kana bai mundu weze cancer ya prostate yeta wene chao na cancer sio nde nyingi siacio twithatise sikara sieta wene chao tithatise kina nikitona kutuma ukwata cancer ya kina lakini baiki ndo nokuya wanywa kiugi no kwata cancer ya bu kana cancer ya mulu kana cancer ya kutu tukita test kana sienduna nitona kutuma ukwata cancer hizo hizi ndio sisi ni mmepa yuko one kana ina kwata cancer ya prostate tukweni karenjia with the learning that wana sungu healthy lifestyle kana with amwekalele museo kalele museo ni weko kindu chambe together na weight kana oito mwingi with the size ya mwili yako ni yani ndo chemicals ile control ya cancer no si affect on size ya mauta mamwe kila kingine miele utate muno ethanu patoneka with the wire proteins siamete kana plant protein pandu banyama kana animal protein ukona mundu ume aje kala butchery na yanusu kilo weka na yenuka mwe wagu yenda na masinge betu isi siambia ko poison system yako na kona cancer ya prostate cancer intestines ina kundu kwa mwe kunyumbukela
kumikilabu kutuole woyiwa nyama ula twisa mwe wa wenda ota gramu 50 kana ikulu 10 cia nyama kwa muthenya muima na hizo na ya glasi nego glasi eno ni nyingi kwa wona waya kuota nyama kana nyama nyingi ni wa bada ni mwe wako na ni we ninga no waya nyo mwa umaingi any cancer ya mwe alright kwa ke bato nega ile ataya plant protein mboso onde ngunzu muno kotenyo nyama alright kila kingi ni vegetables lakini kila tisi kana kiteve ya sia muno kuhusu cancer ya prostate ni malenge na etata watermelons matunda ilenge yidhana ngi alright na ngi si elenge si dhana vitamin E na chemicals ingi na ndese ni stela sia muno ku cancer ikikara ikandi develop muyene watermelon yidhana ngi na ingi ni zida benefit nyingi muyene kote soft part kote kiwo ingi sidhana faida mwingi mwene kote kiwo onelenge ingi onagotise tuwesa munozu si faida mwingi nyo otanya kwilenge yes fiber ya nondwa iba yungi sidhana vitamins ila istumamwe utakuwa na isiongela immunity kuone tu encourage ya and webe bato muno ome witheme utumia tamalenge la meko kana watermelon na vegetables alright yes utanaende akangu kulilivo ngisi elenge ni mbumu ndukanga naige melon kawaida mundu no wisa yukila kevele ngato yesangi tukita Australia na tuyiwa na ingi tuyicha kana process to yambeu yambe ukabanda yes yingi bantu bako yambe wale ni ukanga no ya okay yes ndogejeza ukayota njugu karanga yes ona njugu karanga dawa na sino anseo wow aya undongi wakwisi kila kingi cha kwisi ya niki na nijo ndiki maana munango ni kana wamino bija miaka 50 miaka yanata 50 waile kwa mbothi kuchisiwa kana ume wako no tanagoda ina nyao wina thina kana ngai yaku ya Maumao ni thana thina isisi ambe ni miaka 50 ethaba ina thina no etela miaka 55 wajia miaka 55 enda kila mwaka ukathio thimu Ngai yaku ya Maumao undu yendete etha tukwangalia nti mwe wakatatu umuthi matuku 25 na 5 o mwaka ucio ngi mwaka ukoka mwe gatu matuku 25 enda ukathimwa thakame no kithimo cha thakame ucio na Ngai yaku ya Maumao ni the tone ituka cancer kana ituka cancer kigwa onda tuko 30 kigwa lungu yasa ni kana tape cancer ekumbuka mama nekwite ne no ithimo ile ingi na kuitetheka ndu asunguma hizi prevention ni nyao ninze wakati better than cure kwa uwa bija miaka 55 kila mwaka enda ukekata kwa thithi mwa prostate yakana ina nyao kana ni kueta thina that ibinda ile yambia ndu thana dalili onemwe dalili suka wowe kata wamea no amino mekwata tene nukikata nokuyiteka ko check up ne ilanzi ila itwa nukikata kwesi nayo nzeo na eva akukwa pati mbaya ni wethiwa na thina wa cancer ya prostate na mwana wa mundu ome tuyo kombea nisi kana tuyusianisia na andu alangi mataitha na thinosu withwa muno we ukakwata cancer ya prostate ya Ngai ya Maumao eba ithwa aku aina thinosu katika andu thiana 11 mamo ni makwata cancer ya Ngai ya prostate etho aina nyao aina thina wa cancer ya prostate kuuta andu asitasiani ai risk isungu na maile kwambia kuthikwa na ndakitali miaka 45 asundu etela mebya miaka 50 alright nundu pena genetic na pe usiawa with a line ya nyao ya thina ucio ya cancer ya prostate mundu aina cancer ya prostate kana kake ni laizi kwitha na cancer ya prostate kote andu alangi yes kuno kwasekana cancer sama ni genetic yes yes aya be undongi wakwesia bayo undongi tutona kwasa tukwesia kama undu asuma nini naweta nawe muitile huni babewe mundu agilasi we na cancer kona towane ngwa death certificate kana towakwe musia isi akwitho na cancer tunakwa kana ti palwa wakiku no woto wa ulongi ane uitika chambe wale ni kwitikela mundu no kailio wa gitau na yase gitau keke kakuwa kizobo wake ilio kuwa
Njago anundu mbe yes we mina byo all right ukalio wao kanza ya prostate yaza yuna kwa kanza ile ombwa onandu mina mwako ukone nundu ni waasya hop ndina we kwatio kwa kila kimaana wa mina kuthana kanza ni kwamba kwetikila wena nyao wena kanza no imanya kana kanza ni boa but ula wone kana kanza ya prostate kana kanza ya ngai ya Maumao tio ndo umena kanza ile ingi ukakwata kanza ya prostate we miaka 80 we muite note muite na undumwe wikala miaka ya kuka mina atiye sokuwa yes nikata ikuwa kanza ya prostate iba ya aggressive kana yimbuku ta kanza ya nondo kana kanza yose kanza ya prostate ya naambala na ima ondo maingi no wikala miaka 15 ona miongweli onote muite yes lakini nienda mungwate neza museisya yenda na siana ni class kiko ni ndakitatu na kukuya kanza ya kuni kwenda kuitwa kana ikata kana itwa amena kanza ya prostate maitha maenda uitio nomwe ona ndawa imana tukitwa kuona kwebinda bilate kuyayu ukwenda ndawa angi lazima mambiwa ndawa bukwabu kanza ndo idhalili ukakwata kanza ya prostate we munini kwa miaka 50 outcome ya kwa idha indhuku diva ikale muno kanza yesu kwa hiyo lazima tumiite pyo patengowe ukata kanza ya prostate miaka 90 ona imani akwananga sawa yitwa imundu dikakuwa ikalo maisha magmekara madele ku ondo nyibete wakwata kanza ya prostate no we yekukatea undu kuwete no we gitara niwe sovete ko yini tenda kitali ta othima tukuyayu gwenu kwenda ndawa gwenu kwenda ndawa waweka pero thima chao nundu bune boende tukalukila mutiane kithimo chambe kilatamba kwika ebe na thino so ituona to kuma na thino suwa kanza ya ngai ya Maumao tuma cia thakame thakame tembea mwene wonde ko no ikutonya thina wiba ikwa prostate chemical ila tuthima paunda kame nesu yeto PSA paima no mane matama namba su maasiata lakini kwa daktari wese chemical isu ela kuya thimwa eba thimbe yulu wa inya tasia no tonde ba kanza thai the wa inya tita wena kanza all right kwa thimbe wa inya tuenda kithimo kingi chakele all right nacho ni visa pisa oswito na sungu ultrasound na ni pisa special tila ultrasound ya kawaida ezu ilanzio egulawa kweselanzia ni ya Maumao mziani yacho niboti kila kama ashini kwa kuna nyao kwa kuna pisa nikadaka dikakome inga ya kunesa keselanzia ni yacho katuoni kanaje na makundu netha na makundu maiva all right tedhianga ya kuya Maumao daily sungwa tuima na maundu ni maseo rina kanza onetha chemical eno yenyao yeyolo tedhianga yesu daily tetimu tuima na kieno ni nyao nitakanza all right na tuyamba kuwekela bu tuithitambia la yengi itambia la yengi tika still ni visa lakini visa yesu ita MRI yesu ni visa special paiba ndo kunwa masako paiba ndo kunwa wote paiba ndo kunwa getwika na embu yesu no kuniwe ilobi na yesu ni etwana sia party na yanga yesu ni kanza yambiyebu party ni yanga yesu nitonda so tuya kanza yiwo kawo sapise yesu ya MRI na wose ninge ultrasound wasianze seliwa pulania no pinpoint kana kasemu kaka ngainu iko na nyao kena kanza na jibo ni bauma senama ile ira na sungu biopsy all right pawu kona jibe na nyao pailito pe kanza yiwo sapise no ya MRI nene sekene kendo kebina kwele watenda kitala kini ona ibe musia yesa no mano mondi yiwo sapise yesu sia sabala pate pasione veko no saka aka dini ke ka ultrasound wilenga dization we there ni wa mana mundu sunga ya kabala pena dina neba na bundi bawenda akumya nama na mezi twakezongo biopsy ni bata namba okutila nigera tumine tikita kuoserela bu tumachukite nundu masani madela na indi ndutavye musese ndeto ya muthia on second nini okay ndeto ya muthia ni kana cancer ya prostate ile yitawa wamina kumana kana ino ni cancer penzi ya itatu cia kukuita kindu cha mbere ni galo maisha maku utatumia ndawa na ndu ina thino yana daktari mitha mbato kindu cha kele ni quick operation tukomya ngaisi yonde tukechetheka athina ni wathela wecha thina theko yathela kindu cha katatu ni kubibia na stima na stima ziba za bala benyo
pala be ne kansa ne Ngai maumitile meanata atatu Uiiti hao ndiba Kenya mebo paimane India ukayitwe kana kwa South Africa koko bagwitu Kenya ni ukuita neza na wiboa ko musia wewe na kansa ya prostate nduka kwengo manaka na Uiiti wevo penzi asia kuothima tumanya wa kubiketa ba na tuima na teko itata na Uiiti asumo ndemeba meba Kenya na tena ntina tala manyo mathino asu ula wendo kukwata utonya kubigata wenda kuungwatia muno kuhusu mathina maku kuhusu Ngai cia Maumao kana ume waku namba yako ya simu neno ngumutabia asia kana wethi no Mungu ndiye simu noti mwanza ile 51 nyanya noti inya nyanya ningutongelela ingi noti mwanza ile 51 nyanya noti inya na nyanya izi nyo namba yakwa na nongo ni simu ipinda yonde anga utete na ndeto. Asante. Na ndi musaisa tuina mine onene na witu tukamine ya chumwani tukite. Nyene twa Faith Mackenzie wa Mutunga ni mubeano ndo akwenda ni anaitwa Tiwanesa.